Like and subscribe. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Guys, kita liburan di JPA Bojong Purwakarta. Sado. Iya, Oknay. Ayo. Sekarang kita lagi syuting. Guys, Syuting naon? syuting on. Ini mobil kita ya. Wah, bagus ya. Mantap kali. Wah, mantap ya. Mantap kali. Nah, ya. Bagaimana keseruan syuting kita di JTA? Lihat aja nanti. Singangal Pajeng, Singangal Payu, entong mana kesaha ieu teh kasaha ieu Nana. entong mana urang mah sita ketok palu heula sing geura-geura ketok palu. Ini siapa namanya? Aku enggak Kenalan dulu atau kenalan dulu? Ini namanya Bu Cinai. Cinai. Tanai. Bukan aku. Ini siapa? Keisha. Lucy. Kita Lucy. Lucy itu anak yang baik. Mas, Lucy-nya lagi pakai kerudung. Iya, lagi nggak pakai kerudungnya Jadi anak yang ketinggalan. jahat. Iya. Sekarang mah jadi Neng Gita dulu aja. Nyai koret. Nyai tingali suasana. Nyai keribu. Mana nyai tingali kokocoran. Mana tuh bebek sini pun bareng masuknya. Nomor 9. Yang ubed. Mama Ubed. Mau ucu. Nah, syuting namanya noong sekerenang. Nah, gitu atuh jeung mama teh. Akur. Ubed make cara teh. Beta yang renang tapi tuh mau jalan dulu. Aku bisa ngulikan, mak. Langit. Langit tuh, bisa ngulikan oke. Ayo mama mau nulongkol, mah tuh. Panitihan. Pakai sabuk. Untuk bapak baheula. Pakai sabuk. Oh, karek pakai sabuk. Mau berenang. Ya. Hey. Halo, aku Cakna. Halo, aku mau swimming pool. Iya, Neng Lucy juga ngiringan pada swimming pool. Neng Lucy teu make kerudung. Iya, ada kerudung teh hilang, tinggalin gitu kan. Hiper tadi teh pas ngage motor teh hiper tekan tewas gitu kan. Tewas masa tuh. Tekan. Iya. Kami bro. Pencuri cancut. Cangcut. Kita renang yuk bareng sama Sadul. mantap kali. Lancek mana ka mana Sadul? Nah, ini aduh nih. Makanya biasa meninggal dunia. Mang Ted mana Mang Ted? Mangtetnya. Mangtet lagi kerja dulu. Nyai.
Cing no, tinggali rame no. Aya dangdut segala. Iya boomer ya. Boomer. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. Hai guys, sekarang di sini sama Ubed. Banget Ubednya. Dingin ya. Anono. Siapa sih? Juhe. Oh, Juhe, iya. Ya Allah, suasana di GTA Bojong Sawit dingin banget. Sampai Ubed juga nggak kuat. Pakai celana tuh Ubed. Ya pakai lah sekarang mah. Ubed tuh meni asa poe kieu nya. Nah, kita buka kacamatana. Oh iya. Ayo wae si Ubed ah. Ubed meni tiris. Itu meni asa katirisan. Butuh penghangatnya. Ya butuh penghangat, tapi nggak ada penghangatnya. Kumaha atuh Nggak dihangatan. Ari randa mah da kieu. Arek dihangatan. Make eta diduruk. Alim. Terus nanti itu kemana kita berkunjung ke atas yuk. Oke, kita akan berkunjung ke atas. Ikuti terus ya Ubed ya. Ubed in the light. Oke guys. Kita lagi berada di atas puncak. Apa ini? Di atas apa sih? Gak tahu beda lah. Atas genteng. Luar genteng. Genteng. Awas labu. Aduh iya. Ubed sieun gobis. Sin gubis. Kita putar-putar tuh. Enak kan ya suasananya? Liur. Penasaran? Ubed lagi di mana? Di mana coba? GTA. GTA Apa itu sih apa? GTA? Apa? Nggak tahu lupa lagi apa Jaya sih? Tirta Amanah. Iya. Amanah. Abadi, Oh, Jaya Abadi. Tirta Abadi. Tempatnya? Tempatnya di Bojong Sawit. Yang penasaran sama tempatnya, yuk datang ke sini. Bojong Sawitnya di mana? Daerah apa sih ini teh ya? Bojong Sawit. Kabupaten. Kabupaten. Apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu Ubed lahir di mana? Oh, Purwakarta. Nah, tempatnya di Penasaran? Purwakarta. Yuk datang Di ke Kecamatan Bojong Sawit. Tuh enak ya. Di sini tersedia juga kalau yang mau nginep bisa ya. Tuh hotelnya tuh kelihatan tuh. Ya. Tuh. Buat yang ingin nginep di sini bisa. Mau loh. karaokean di sana tuh atau di Tempat sini? karaokeannya juga ada. Mantap. Pokoknya. Ubed nak nyanyi Ubed. Ubed juga mau nyanyi ini, mau sing song ya. Kamu harus sing pales. Ini gitu Juhema dah kau Ubed teh. Kan ada anak Juhe, Naon sih Jurik Juhe? herang. Lihat sini coba. Lihat sini. Sini tuh. Sini apa? Lihat. Ini teh bisa buat apa? Yang mau wedding juga bisa kali ya. Wedding. Bisa kali ya. Kita kapan wedding? Kapan aja? Oh iya, kapan ah. Kan Ubed udah Ubed mah wedding. arek jadi janda we terus. Ubed kan udah wedding. Tuh ya, Tau- lihat enak kan. Tapi nggak sekadar luarsa. Kita lagi mergokin orang yang lagi pacaran. Guys, lihat ini. Ya, kita lagi ngobrol sih, Pacaran. Aduh, enak kan ya dipakai buat pacaran juga. Aduh. Udah mah dingin cuacanya. Dipakai buat pacaran ngobrol berduaan. Jangan gitu, Bet. Enak banget. ya. Bagi yang apalagi buat bulan madu, cocok banget. Ubed atau nyepeng naon Ubed? Ubed nyepeng naon sih? Sing bener atau nyepeng nah? Oke, kita sekarang mau syuting Q&A. Q&A. Maknok. Dingin. Ubed. Kabulusan. Ubed. Ubed ketirisan. Gila ih, Ubed. Ketirisan. Nang banyak tengah-tengah. Iya. Bulan PK rehem. Hai. Ah. Hai. Hai.
Kang Somad paling gede. Ini dong. Si anak kabulus. Neng Lucy tiris. Ubed kunaon Ubed? Tong. Beda tirisa. Tong tiris ting. Yuk. Ulang lagi berarti. Nih, Neng aja. Kulan? Oh iya siap. Oke, makan bareng. Makan bareng. Gabung sama Aku dong. Main sama pensiun. Barlita sama teman pensiun. Makan bareng guys. Sate. Nah, kita makan sate. Mana sambal mana? Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change. Jangan ragu-ragu dan juga kalau kita mau beli silakan. Ya. Tidak punya uang, kita tidak boleh kecimpring. Yang mau dibawa silakan. Di sini sudah disediakan dengan Ibu Ida, terus Ida di sini di kolam Jaya Tirta Abadi Purwakarta. Ya, ini tidak ada. Alhamdulillah ada deh. Kebaikan. Siap benar. Satu. Ya.